Waalaikumsalam. Lun jawablah usah. Salam adun lun Aceh Utara Kecubang Pateh Tujuan di lun Balasan pantun ada barosa. Megatat Aceh Mentanoh rincung Yang gunung luser Nanggro antara Tulak si angin Ulun nuduka Tapi si jantung baru nuduka. Di Aceh Jaya Urun semabun Dalam kumbutung Jutara ija Selangki awai Sakit tak direm Terasa tutung sepenuh jiwa. Awak teh hujan Tak minta payung Minta pelindung Hujan teka Harap silangki Lelaki rihon Ulun nutulun pagi bancara. Soal penua Mentebe muon Kan tempulun Tobat pesta Tetapi jino mantan Gan batin lon Restu ayah kan depan kelon kita. Kasih ke aheno Habalun susun Di dalam pantun Curhat ulun ba Bacubang Pateh Lelaki dulu Jarolun siplo lun mohon pinta Bacubang Pateh Lelaki dulu Jarolun siplo lun mohon pinta.